Penadin nikal tepu unduk bahtera iraga berumah tangga. Sebilang wai stata merebat letian teken pisah ke sampingan. Saling penjengatin sewai-wai. Yening rasa-rasa yang sekadinak memusuh dadi sewai beli di gadage. Kene salah keto tingkahe pene dijake tongos benang beline dadi kurenan adik. Biasa nanging sih kakek carane buko jajak harga diri dadi kurenan adi tan binaya sekadi kese. Kadi nununin macan memedang udah adi disintain ngaji yang beli yen amun tang beli subang ngaji yang adi ngap sekan ngap kadi tatuneh nyara jadi tengah pade-pade tata bakatan ulian ngeliden bayamadan merebat. Biasa nanging sih kakek carane buko jajak harga diri dadi kurenan adi tan binaya sekadi kese. Emosi sakana dingai emosi adis kadik nununin macan memedang udah adik disintain ngaji yang beli
merebah. Yen memunyi, pilah-pilah mesuang munyi, pangsing kanthi timpale salah tanti. Kuliah munyi ngaenang nak sakit hati, bisa-bisa ngaenang anak emosi. Sifat iri hati, yen mau bakti aja pang kena di hati. Abang tu sing ngolah kena medaki-daki. iri hati, tu sing lakar mahan bati. Iri hati ngai kesal pedidi. Iri hati untuk tu senja solusi, kasar kisi nyelekin timpa berdiri. Paling lelah koreksi diri sendiri. Abang pusing kanti stres berdiri. Sifat iri hati, yen mau bakti aja pang kena di hati. Abang pusing ngolah kena medaki-daki. yen mau kuli salah gen mau kuli. Sifat iri hati, yen mau bakti aja pang kena di hati. Abang pusing ngolah kena medaki-daki.
ดี Yen ilu ada masalah, yen ada kelurahan, terus terang demengkep mengkeban. Uli kledak bayun beline, ani ngancan berubah, sing patuh cara aneh pidan. Yani adi sai ngambek, yani adi sai ngamres, tu sing polos cara pipidan. Tugas pidana nomor tunangan, sola adi melenan pesan, lemah lembut saha pengertian. Nanging jani sangat berubah, di subah kekurangan, tu sing dadi tawa JKT. Ngawang kena pendidik, pasumule selesai, ilo tu sing dadi berakhir. Saja pidan beli sabar, lo stadnya sabar nemping lo. Kesabaran ada batasnya, jani sabar beli ne bahilah. Ne ada tu apa deh mebohonga, uli kalau beli nangahan lo, sabar ne ada di hati. Andina cicenge kasalah, cicenge ane keselak dibujuk. Sinahya pastilah karena negat, kesabaran ada batasnya, beli boya jabataran. Kesabaran ada batasnya, beli manusia biasa.
jani sabar beli ne baila ne ada tu apa deh mabona ulima kalau beli nangah lo sabar ne ada di hati Kandina cicenge kasalah Cicenge ane keselak dibucu Sinahya pastilah kan negat Kesabaran ada batas beli boya jabatara Kesabaran ada batas beli manusia biasa
Mungkin kene lu nasibe man pengaruh Astung kara ada hasil abang mulih Bang pianak soma ane nganti yang juma Uli das lemahi nanang basangan Jantu sing ada aneh jangan juma Ampurang beli ampurayan dewek beli lo hidup iraga soaine kembang kemping alian-alian di jalan sing kena bermacam bikin kene mahan bikin kene puyuh ando risiko dadi maklar jalanan ando risiko dadi maklar jalanan Nasa tipunya Yeni nergamanya Ulian melasolah nih Nadi tertuladan Sing nasa mesekep tuh Sing nasa mekarbitan Anduh Gumanti Ilo 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 luluwe Anto makada Beli anggo pesan Napokin solah ilohe Sebilang wai Salag megaharapan Nuopin imeme di paon Nyakan Tersahab Ngai darang nasi Apa buen ilau jamat menjajahitan Nanding canang aturan bakti kepura Luak mepayas mebusano adat baik Antuk nyiri yang ilo bali sujati Keto masih ilo rajin masakolah Sebilang warsa induk dadi juara kelas Dadi bebomongan timpal-timpal di sekolah Dadi tutuladan para truna-trunine Jagek para siluwe Anu teken sasanane Ento gumanti Ilo 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 luluwe Beli anggo pesan
papan nuopin imeme di paon nyakan tersahap ngai darang nasi apa buen ilah jamat menjajahitan nanding canang aturan bakti kepuran luak mepayas mebusan adat baik untuk nyiri yang ilo bali sujati keto masih ilo rajin masakolah sebilang wasa induk dadi juara kelas dadi babah momen timpal-timpal di sekolah dadi tetuladan para truna-trunine tegek para silowe anu teken sasanane ento gumanti ilo 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 loluwe Kang wang ne jani hidup ngiret-ngiretin ken carane ngeratin pesatu satali cukup abah kepekan Kang wang malu demeli gap-gapan hane penting nutup kebutuhan tugas pidan hidup anu lungan alian nu aluhan kadirasa mata pipis kanti sepanan dini didungelah tabungan nanging nejani dini didungelah kreditan ruten mepesnya nanging jani saling ke kasalon mau belanja ngulang-ngulang tugas pidan yen belanja sing metawahan kadirasa sing peduli susuk siuan nanging jani apone bakal sombongan bulian tu sing anu gelap
Tugas bidan hidup anu lungan, alian nu aluhan kadirasa mata pipes kanti sepanan dini diduh ngelah tabungan nanging mejan dini diduh ngelah kreditan. Tugas bidan yen me belanja sing metawahan kadirasa sing peduli susuk siuan nanging jani apone bakal sombongan bulian tu sing anu ngelak maderai muda bangul matan madene mirip bang beli made suut ngeling siksiga mirip ada apa dong orang keng beli misa dia lakat mengingat matunangan pada
basa batangna daan teu pangalingina anu liu ada bintang nur langit jalanin dogen made hidup madene soal jodoh subuh ada nenentuan yen subuh jodoh senja alki jakija astung karena pastilah karma lungan jani papat masa depannya. Udah besangat ngeselang hidupnya buka jani mirip sebuah buah karmane pindah ane jani keterima terus sing adik kelideh hidup di bumi ini. Apa tanam kita pupuan, apa pula kita ni halap, mula jago, sina jago ni halap. Janilan medab-daban sangunek maurep melah-melah ngabelaksana apa di panung mediane ane tekep duringan hidup lebih lunas. Melagae melah tepuke jele gae jele tepuke antu subuh hukum karma pala hidup di bumi ini lekat pada melalang di matine uang membakar karma.
melaksana melah astongkara boleh genasane melah. Janin lan modadaban sanune maurep melah-melah ngaboh laksana apang ripang madiane ane tekebudina hidup lebih lunak. Melagae melah tepoke jele gae jele tepoke ento subo hukum karma pala hidup di gumine lekat pada melalang di matine tuah membakal karma atami wa barana anto tua titipan tuseng bakal bakalan mati saanune ragama melaksana jauh ani melah yang subah melaksana melah astongkara boleh genasane melah. Yen ma kita bubuh kal balian yen ma kita rujak kal alihan nanging yening hadi nage melali ke bulan ampuh raya beli itu senyidah. Yen mah kita baju kal anggahan yen mah kita HP kal ulehan nanging yening hadi nage melali ke Jepang ampuh raya beli tonde ngidahan di bawah nawa keginan beli sewaian tuah ngaret pada adi banang keginan beli sewaian tuah kuli serabutan
dadi konglomerat. Di Bonawa keginan beli sawayan uah ngaret padang Adi Bonawan keginan beli sawayan tua kuli serabutan sabar malu nampingin beli sabar malu sabar malu beli mejanji kayaknya bosuge kali sini ditage hadi sabar malu sabar malu hanya nawar gue tidak beli dadi konglomerat. Sebatas menimpalin adi curhat sebatas menimpalin adi siopeng kewala ada anak sesai alat beli sing juari teken anak di sisi adi kuranan timpa beline nitip beli jaga adi ia luas kepesian ning rana beli harus jaga iman nak alo jagek nadang layu bunga nimpalin ragan adi bedidian apa sendirian bilang petang kedinginan bagi anak muani biasa ulian sai jada dua takut nikal ada apa dia stone adi dua jaga diri kewala iraga alumuani jaga beli aneh lupa diri miong dampingin bepindang sinakal cagrap telahan di kengkene ingu kana beline yang nimpalin adi
sebilang wai miriban adi merasa kesepian bengan bengong pedidian ingat kekening kurenang. Harus jaga iman nak alo jaga nadang layu bunga nimpalin ragan adi pedidian apa sendirian bilang petang kedinginan jada dua takut nih kalau ada apa dia stone adik dua jaga diri kewala iraga elu muani jaga beli aneh lupa diri dampingin bepindan sinakal cagrap kelahan dikengkene ingu kana baline yang nimpalin adi sebilang wai miriban adi merasa kesepian bengan bengong pedidian ingat kekening kurenang.